دمخوش تماشاوانان چارپل مدیا هستن نوی مالباتا چارپل مدیا سلام و رزگرتنی خو پیشکش و همی تماشاوانان چارپل مدیا کم به ویا پیش روزه کی گشو خوش و هفته ایجی همی شروعین سر بویر و کریارن لسر ولات ما کردستان و نتوا ما و گردایی و در دوره لسر بسکنن به ویا کردستان آزاد روز باش تماشاوانان هیجا گل تماشاوانان دزانن yani هرتم روجاف گرمن ل هرچبه و هفته هانه ل هرما ما و ناب نتویجی و الولات ماجی بشكل به هفته بدنگی کی هيا الروجرات نافين خلق لبندا تماشویا نافنا اسرائیل و فلسطین و گنگاشی وانا کا چه درد کده هر وحال سوریه جی وها به دنگی کی هيا کو نابنا هزن هی و چوات بگره و باشور جی ویل باکور جی اوی هيا يعني اف دماجو کو کمیسیونا کو چیکر هات مرحله داویه خانه و دست پی بکن او دبیجن یا هیک قارقا و بنش قارقالت که و هیک درخه که هیک شوا درخه سورس بیه هاتنا و مرحله هر کسی بیاویه لی آلی ده داجی تابی تفکره کی گرم جی نابناوی دایه آلیین کردستانی پارتی و هیزو کساتین کردستانی داجی هیه دوالی وان دانوسندن اجی دوالی دومن yani به گرمای تن دومادن یک آلیین جبو هم آلیین یکتی سیاسی و اوه دویوار دا خبات و اوه دانوسندن نه جبو اتفاق و هفکاری و دیار کرنا آلیین کردستانی yani یک رزی و یک دنگی آلیین کردستانی جبو کار و خباتنه افکار و خباتانا دانوسندنانا دومن ام هیوی دکن که دانوسندنن آلیین کردستانی بر کی جارنگید و برابر باش بو یکتیان باش بو افکاری و اتفاقا باش بو زلال کرنا آلیین دنگ آلیین کردستانی و شکل لستر به دوماندن و ام هیوی نکو و روشتی ورخوانیه وان کارو خباتا بر سرکفتنه باد چون yani نکو آستنگی و اول پیشیه بگمان زحمتی هنه yani پیشیا اول لی مروی وید که کو اوانا بر به انجام کی باش بهویه که خوش و پیش بهرن لی دوی نابره دا شکاندنا و بدنگی کی جالیه اول yani hem آلیه PKK و آلیه حکمت و هات کرنجی کو PKK eveki derxez gotin em tevaya hêzê xwe gavekî davêjin tevaya hêzê xwe ji Tirkiye derdixin ji bo aştî û civaka demokratîk em tên merheleyekî dinê hinekî hêzê me vay giştin cî û hinek êdinê jî wê derkevin hidûda jî em vê ew ê dikin ji bo dibe metirsiyekî li ser Tirkiye û Kurdan heye li pêşerojê û ji bo sedê salan em biratiya demokratîk û ew ê nava xwe da bidomînin ava bikin ew biratiyekî me berê de hebû em ê bidomînin yani ka ew serserê me em binigêwan û biratiye hebûna me tuneye biratiye û di cî da ew ê jî kir berdevkê hikûmetê Emer Çelik jî beyanekî derxist ser navê hikûmetê got em piştgiriye didin û vay ev gava ku hat avêtinê ji aliyê PKK ve ev PKK ku şeş meberê hatibû belavkirin yani ev vekşandina ku beyana wana vekşandina gerîlayan ev ya nîşana wê ye serkeftina vê pêvajoyê ye bû hewayê da diyar kirin piştgiriya xwe da nîşandan bêguman yani beyana PKK da jî hikûmetê da jî Emer Çelik jî ew ê yek eveke ye û du serok komarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan jî beyanekî da li ser vê rewşa ew ê Tirkiyeyekî bêteror û ser da jî çû em ê Tirkiyeyekî bêteror çêkin piştî wî yani herêmekî bêteror ava bikin derdorê jî
ekol dejeme bin ya ev em jê asbin em joltê rakin yani terör rakin bu çerçeve da ev jî beyanekî da yani herkes bi zelalî berbiçav diyar dike ku pêvajoya Türkiye ki bê teror e û Tirkiyeyê jî teror wexte tê gotin yek hevokekî manavî yek Kurd yani Türkiye'deki bedengiya Kurdayı. Ya bêguman ji bo me jî yani çek û tund tu jî rawestandin ji aliyê ew ê va aliyê Kurda va ku daxwazên xwe yên netewayî ew ê wextê derdixin pêş ki asantir be yani ew aliyekî mesele lê rastiya meselê ev e ku ev pêvajo ne pêvajoya çareseriyekî derdekî Kurdayê tenê çareseriyekî ji çek dûrxistin û beravkirina belkî tund û tûjiyê be ew jî dibe ku nefesekî bide Kurdan lê lazim e navê rast lê bêlê kir gerçi hikûmet navekî gelek rast lê dike yani ew bê tirs û bêxem dibêjin pêvajoya ew ê Tirkiyeyekî bêteror e ew dema behsa biratiyê jî dikin şixwe yani aliyekî ku zimanê wî tin hebe dîroka wî tin hebe hebûna wî tin hebe biratiyekî bi hewayî bi tinayî ra çê nabe yani dema biratî ve biratî gerek hebe ku tiştekî mal biratî bike ev ê çerçeveyê da lê aliyên Tirkiye jî aliyê ew ê jî bê meseleyê ew ê CHP û AK Partiye jî bêdenkî li wê derece heye yani ne aliyê Kurda da tenê heye li wê derece heye ka ev ê hefteyê ew ji bo ew gerîlayên ku çekdeynin wê pêşeroja wan çawa çareser bikin duy warî da mervê dike yani çavleye ku tiştekî encamekî derkeve û girtiyên ku ji ber gotina ji ber ew ê dondir dane ya ji girtiyên ku dibêjin pêşkerî dane PKK ya ji terorîzmê o dondir dane teror jî namîne ew ê çawa bikin lazim e ji bo vana diwarê çerçeva qanûnê da rê û rêbazekî jê re bê derxistin vê heftê em mervê dike ku duy warî da ki derkeve bêtir eşkera bi rewçiyê çirine û bêguman mar piştgirî dike yani girtiyên ku bêgûne dondir dane bên berdan kesê ku çekê xwe datînin gerîlayên ku ew neqey nafrin ezmana lazim e werin ew ê lê pêşketinekî dinê jî heye mesela hem Amerîkya û hemî aliya ew ê kirin yani spasiyê ji Serokê Herêma Kurdistan ra kirin Nêçîrvan Barzanî ra birêz ku divan ji bo aşîtî û bêdenkiya vê rewşê hem li Sûriyê û hem herêmê da pêngavê wî yê siyasî û ew ê jî spasî jê rahatkirinê ku em dizanin divan dan û sendir ewa da hem ji bo Sûriyê û başûrê Rojava da hem ji bo mesela ev çekdarîna PKK û ew ê da jî bandorekî girîng heye ji aliyê hikûmeta Herêma Kurdistanê û birêz serokê herêmê va evekî heye bandorekî giran heye hem warê dîplomasî hem warê pratikî hem jî êk û kare bi hemî aliya re rehet tev bigere dan û senda jî bike ewin duy warî da jî yani giringiya wan derdkeve pêş bêtir herkes qebûl dike ew jî aliyekî meseleye kerem ke hema ez jî ji wê derê dest pêkim bi rastî îro carek din wa xuya ye em ê çend roja dîsal derdora vî fikrê PKK'yê nû her nûwerin yani wê rojava me dîsa ew tayîn dikin mixabin lê çend pir tane ez dixwazim temaşevan hem pirsê me gudarî bikin hem em bersîvayî bi hev re şîrove bikin yek jê îro PKK'ya di daxuyaniya xwe da gotine ku em ê hêdê xwe çekdar ji Tirkiye vekişînin yani tê çi manê ne ji Bakurê Kurdistanê di rojava wan da navê Kurdistan bi xwe tune ye ez xwe şervanê wan tune bûn derewa dikin yani tit şervan mervanê wan Tirkiye û Kurdistanê tune bûn hebin jî dibin kontrola dewletê dabûn û bi hev re hevkarî dikirin yani divir da pirs ev e çima negotin em ji Kurdistanê vedikişin ya ji Bakurê Kurdistanê pirsa diduwa ka goya PKK fers kirbûn
پرساسیە کا شەرقەداند بوون نەها دوان سێ چار پرسادا tiştê herî mihîm ev e ku dibêjin em ê çekdarê xwe PKK ji Tirkiyeyê vekişînin û werin herêma parastina medya. Yani ciyê ku Qendîl û Derûdorê ku heya eva 30 sale lê bûn bêne wir baş e hûn çima ji Tirkiye vedikişin çima hûn çine Başûrê Kurdistanê. Ev jî pirseka mihîm e. Çend pirsê dijî hene em divir de hema henekî piçekî vekin van pirsa. Yek jê bi rastî yanî ez bi xwe hatime wî qeneetî çi tevgereka ku destê PKK di nav da be ji Kurd û Kurdistaniyê re ti xêrek têda tune. Eger heya ji wan bê wê tevgerê bixine aleyhiyê Kurd û Kurdistanê ku pratîka wan û pirêza wan roj bi roj eşkere dibe ku di dijî Kurd û Kurdistanê de dixebitin. Serokê wan e ji bo ku Kurd tim mafî bi dest nexin, Kurdistanî tim mafî bi dest nexin, niha ketine kesên ku nav PKK da ya jî kadroyên nav PKK da ku hê jî hêviya wan ji doza Kurdistanê heye ya jî li wê derê xwe kadroyekî Kurdistanî dibînin ya ji bo çareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê dibînin. Ser wan dibêjin ku baskekî gelek mezin heye ji aliya Apo ve heya tehdît heye yani tehdîta xwe jî bi Tirka dikin. Ne tenê li Qendîlê taybet li Rojavayê Kurdistanê tê gotin ku heta di sê roj bere konferansek Apo bi wan re zindî kiriye li wê derê kesekî PKK'yî ku ya jî PYD'yî ku li wê derê xwestiye bi tenê hema îtiraz dike Apo li wê derê gelek bi hîdet li hember derketiye ku wê misade nede li hemberê fikrî derkevin. Fikrê wî jî diyarin çi ne fikrî? Ew e ku li hatiye nokta ku çawa Tirk naxwazin li ti derê dinyayê Kurd tiştek biserxin Apo jî naxwaze li ti derê nel perçê Kurdistanê nel ti derê dinyayê di aleyhiyê Tirkiyê de pêşketineke Kurd û Kurdistaniya çêve. Divê em van tespîta bikin ji bo ku li wê gorê jî em Kurdistaniyê ku xeta Kurdistanê diparêzin ya jî Kurdistanekî xwedî statû diparêzin divê em vana ji hev qetîn li wê gorê em karibin tiştekî bikin. Kamê çi dikaribin çi nikarbin ew tiştek dine lê wek teorî wek dîtin divê ev tiştê me zelal bibin. Ê diduwa yani ev bû tam salek bihirî pazdê meha deha da bû ev pêvajo dest pê kiribû. Tam salek ser da bihirî heya neha dewleta Tirkiye tevay komisyona ku ji aliyê Tirkiye û demê û partiyên meclisê ve hatine hilbijartin ti yek ji wan ti partîkî ji wan heya neha talebek ji bo Kurd û Kurdistaniya nehaniye rojevê. Yani tiştê em dibînin tiştê ne veşartî evin. O ez bi xwe dibêjim yani tiştekî veşartî jî tune ji aliyê dewleta Tirkiye ve îspat bû yani îro bi vê çiye navê PKK ku îro biryarek da vekişîna ji Bakurê Kurdistanê Tirkiye xwe îspat kir ku dewlet di gotinê xwe de heqiliye çi ye ku dewleteka bêteror e. Dewleta bêteror çi ye? PKK wek terorîst dît û îdî ji nav Bakurê Kurdistanê Tirkiye ti kadroyên PKK wê nemînin. Heta PKK'yî bi xwe dibêjin em ji wir vekişiyan e ji bo ku hinek ser navê me nebêjin PKK van şeratke ya jî hinek bû yerê provokatîv çê bibin ew bibe. Yani dewlet ji bo destê dewletê teng nebe PKK çi dikeve ser wan dikin îro jî îşareta wî herî mezin e. Tabii devlet bi vî jî qaîl nabe. Devlet dibêje ku yani ne tenê dewleteka bêteror herêmeka bêteror. Yani biryara dewleta Tirkiye ew e ku li her ciyê ku em bêjin têkiliyê wan PKK re heye ya hevaltî û hevalbendî û hevkariya wan PKK re heye ne PKK'yî bin jî divê heta dibê li Avrupa jî divê hêza PKK'ya serkirdeyê wan werne Tirkiye û îşaretek jî wa heye ji bo wî Tirkiye û hevalbendê xwe o calan re ji bo dewleteka Tirkiyeyî xurt û bêteror bi dest bixin her tiştî dikin. Mixabin heya neha li Bakurê Kurdistanê
هێزێکی کۆ لە هەمبەرێ vê pêvajoyê dikaribe Kurda birêxistin bike û ev pêvajo ne dile hê Kurd û Kurdistaniya da ye bêje Kurdistaniya pê qeneet bîne kirin û li hemberê vê pêvajoyê derkevin gavekî xurt tune ye xebatekî xurt tune ye ev jî ciyê mixabiniyê ye ku tevayê hevqas îmkan heye tevayê hevqas ku vekirî û eşkere o calan û dewlet dibêjin ji bo Kurd û Kurdistaniya tune ye tevayê ku di vî 40 salî da bi sed hezara xort û keçên Kurda hatine kuştin şehîd bûne bi hezara gund vala bûne bi milyona Kurd koçber bûne tu kesek dengê xwe bi awakî ku dikaribin hezar kesî bînin ba hev di kolana da û li hemberê vê pêvajoyê derkevin tu rêxistinek jî tune û tu hereketek jî tune divê em yani divir da öz eleştiriya xwe bikin eger em öz eleştiriya xwe nekin xeteka rêyeka nû nebînin ev pêvajo wê di aleyhê Kurd û Kurdistanê da serketî be û çiqat çe roj bi rojî xurttir dibe ji ber ku bi rastî hem aliyê Baxçelî û dewletê hikûmetê û hem jî aliyê Demê û PKK ji bo ku Kurda bi dereva û bi xapandinê îkna bikin bi hezara bi de hezara toplantiya çêdikin bixwe yanî dom bi yekî re xeber da ew jî yanî normal Kurdekî Kurdistanî bû lê hêviyê wî ji vê ewkê hebûn ji vê pêvajoyê hebûn tiştê min jê ra got şaşma matma yanî got welat tu tiştê dibêjî tev rastin lê baş e yanî herkes dibêje esas tiştê ve şartî heye ku o calan nabêje ji bo Türk nestilikin esas koka vî da koka vê pêvajoyê da mesela Kurd heye got yanî dixwazim çi bêjim Kurda di vî 5-6 meydan tevayî van derewê xwe îkna kirine dibe yani xeta Kurdistanî zûtirîn rojekî bigîjne ev hevkarîkî bikin û berbiçav deşîfre bikin vê pêvajoyê deşîfrekirina wî çi ye yani em nabêjin bira şer bixwazin ya jî bira li hember derkevin ku PKK çek deyne lê divê bînin ziman ku hevqas bedel ne tenê ji bo ku ê girtî werin berdan eger yên girtî ji bo Kurd û Kurdistanê hatibin girtin eger ku ê kuştî ji bo Kurd û Kurdistanê hatibin şehîd kirin divê mücadele de encamek di lêhê Kurd û Kurdistanê da ji derketa ji vê pêvajoyê mixabin tiştekî wa tune divê meheqaq zûtirîn rojek partiyên Kurdistanên Bakur ê Kurdistanî vê pêvajoyê bibînin olgorî vê pêvajoyê tedbîrê xwe bistînin mixabin gelek em tev dahil em pêvajoyê di vagona paşî da jî cî nastînin rê û tore divê em bibînin carek din ez bêjim yani ciyê ku PKK û APO tê dabin ji Kurdara ti xêrek tê da tune ye o az vê derê nokte bikim gerek ye balkêşe Tirkiye Kıbrıs'ı hilbijartinek çêbû ku Kıbrıs'ı tevaya êku dibêjin Tirk li Kıbrıs'ı dora belki 400,000 yani ne zêde tiştekin jî vê hilbijartinê de ew kirin yani hinka gotin dewletin du dewletên cida evê ku piştgiriya Tirkiye piştgiriya wan dikir hikûmetê piştgiriya wan dikir û serokê partiyekî jî evê nû hat hilbijartin dibêje lazim bixebitin bi Rumana federasyon ava bikin bevdura bijîn tabi bevdura jiyandan encamê wê gelek cuda hene yani yektiya Avrupaya bevdura jiyane û ew ê ku em zanin Kıbrıs'ê yani ji bo Tirkiye biye ciyê bexçeyê ew ê ciyê qumarê perê reş spîkirin û tûm li tûjî û çete û mate û tiştê wiha ev jî nerazîbûniya xelkê wê derê de nîşandan û piraniya ê ku dengdan jî gotin em dixwazin yekîtiya Kıbrısê ava bikin federasyonê ava bikin Türkiye devlet Bahçeli serî da bi dijîtî dijwartî ew kirin gotin hilbijartin nemîme lazim e bibe bajarekî Tirkiye yani ji bo wa hindikayî evekî serxwebûnê dixwazin bi Tirkiye ve girêdanê dixwazin lê li hemberê Kurda tabî li perçendinê Kurdistanê da jî ji bo mafekî herî piçûk jî dijîtî û dijminatiyê dikir yani ev jî berbiçave ku Tirkiye ew e yadinê wextê meriv mesela Kurd û Kurdistanê
مثلا ملت کرد میجد که مثلا نه مثلا به شریفات دست بکر و انجام و واجتن نه یعنی به کمار دماغات آوا کرنه حیانها لسر این کار کرنا به ملتیه ام هیوی دیکن ام کردستانی لازم اشبه هنگی تشتی انندک باسید چی ام خواسته که خوب کن ایکو در دورا پکه کنه ایکو در بایوارن ایکو کردکی نورمال خوزایی در بای سیاست دی باشی لازم خودی داخواست خود درکبه ام کردن لازم لولات خود آخا خود سر کردستان ام خو اداره بکن ها هوا و رجکه اداره کنه سر بخواه فدراسیون اوتونوم او تشکی دنه لی لازم وار سیاسی دا ام بکری زلان لهر داری بیجن ام لازم الولات خو اداره بکن لازم زمان محبر رسمی به همی وار پروردهی ام بخو بکن لازم ام کرد چه آلین پارتی و آلین کهنم ایکو ام کاربن یکتیا بکن ام یکتی بکن یک سیاست اکی بکن ایکو ام کارن افکاریا بکن ام هفکاریا بکن ام درنگ نمینن ام اتفاقا بکن باشا چما اون ناکن کک بارم چما اون ناکن ام بخبر چنه ام به هر آلی را دنابا دانو سندنه دانه دخواست دکر لاوا دکر لومه دکر ام بجن گلی کردنو گلی پارتی آلی و اوی رخشنه ورن ام افکاریا بکن ورن ایکو ام کاری یکتیا بکن ام هرتم گازی دکن ام نسکرین ام گازی دکن دوی وای داش دانو سندن هنه لی کیمن ضعیفن ام خوازن خورتر بکن ام خوازن آلیا بگجین هبودو و کرد لکبن خودین خود درکبن لک چاندا خود درکبن لزمان خود درکبن لهبونا خود درکبن ام کرد وقتی خودی در نکبن کسی که به لما خودی درکبت نه آلیه دره تابی واره و دماجوه هانه دا لپرچند نجی نکی بویر و کریارن تازه و گرم هنه اما نکی لسروانجی راوستن کک باران پرسک گاوادن و گوت کو کک نیچیروان پشتگیریا و پیواجویت که هر اری تشتی باشد که باشه acaba وجبو و وکشیناش ترکیه او چوینا باشور کردستان چکدارن PKK وجبو وانا yani gotinek wantine be. Yani manavi ilgori min manavi eve. Çekdar Türkiye için ve Türkiye şarnakin ve lur şarkın piştiko lur Türkiye ra şarnakin nahal lurji takriben 20 karakole Türkane ve behevrat peşaroje da provokasyon kin jibo başure Kürdistan'e bibin tehditek. Jibo vi hükümeta herema Kürdistan yani sarok hereme وان تشتاره و چه تدبیره خوبستین؟ بیا من دو تشتین هنه یعنی یک شی tabii üç Türkiye vekşandın gelo sembolike yani sembole ya brasti vekşandın ekiş ve kukası emzanın evne de sal le Kurdistana Bakur şerp pefçun tune yani gerilayın kuvvekez ve kave hebune ki tune jbo ve ke dikare ev bişeki sembolik beji yani tahmina khod bejim tabii evet بگمان لالیه جبو کردستان باشور یک تشتکیایی افشار و پفشون هرچند باکور کردستان او قصاتون توجی و فالا کرنا گندا و کوشبریا ملت و اوه گلک زحمتی و ایش و علم آنی بجیم باشور کردستان جی گرک ایش و علم آنیه ایش و علم چیه؟ گلک اردن باشورن yani herema Kürdistan'ı کجالی ترکیه باید داغر کردن. دورا چلی جورتر جی استراتژیک و اوه ترکیه آوایین نقطه لشکری دانینه. گلک گندن دورا 600 گندن کردستان والا بونه یا جی به توایی حیوان خودی کرنه و چاندنی و اوه دور کتنه. گلک گند هاتنه خرا کرنه به توایی کابل بونه. دواری دا هم واری جیانا هرمه هم سروریا کردستان دا اف مثلا چکداری نپککش بوان گلک گرینگتره پیشیا گلک تشتن سیاسی و اویجی دگره yani tahmin dikemiş bu veji بچه رنگی بچه اوی دبه کردستان باشور به هر واری جبو و
pêvajoya çekdanînê ne pêvajoya çareserî pêvajoya çekdanîna PKK bi çi rengî beraber ve piştgîr bin û di warê de jî Herêma Kurdistanê dikare rehet bi hem PKK ra ku şixûn danûsandina PKK û dewletê vekirî danûsandin hebe jî lê bi her alî ra rehetir dikarin têkilî dênin û wextê çekdênin jî li ser vê herêmê va wê bêdanîn yani rêyekîdinê tune li ser vê herêmê bêdanîn di warê de wê bandor bin êja mesela vekşandin wek ehlaqî tiştekî baş nine yani wek ew ê eger sembolîk be jî diyarkirina wê jî tiştek baş nine herçend Tirkiye memnûn e jî başûrî ji bo vê dengekî derxin an dernexin lê pirê wana başûrî piranî bêdeng bankaran dikin yani naxwazin bibin aliyê ew ê dixwazin navê da bilêjin piranî lê nêrînê xwe bêdeng diyar dikin ev jî aliyekî dinê ye û ya dinê rola başûr ji bo Sûriye û rewşa Kurdên yani Kurdistana Sûriye Kurdistana Başûr Rojava da dikeve pêş derdkeve pêş ji ber ku Tirkiye resmî heya niha bi aliyên Hesedê wan va dibêjin em yani tê gotin têkilî heye û her du alî jî pişekî ew ê dikin lê rast têkilî dibê navbera me de tune war îlan dikin Serokê Herêma yani îdara Kurdistanê bi rehetî hem bi Hesedê ra hem bi Enekesê ra hem bi Şamê ra hem bi Tirkiye ra bi Enqerê ra dinava rehet têkilî dikare de ew datîne têkilî wan hene di warê da navbencîtiyekî ji bo ew ê guncav e û Herêma Kurdistanê hem Mesud Barzanî hem Serokê Herêmê Nêçîrvan Barzanî û Serokwezîr jî her tim ew ê dikin dibê ji bo me mafê Kurdên yani Kurdistana Başûrê Rojava ji bo me giring e xetekî sor e û her warî ji bo parastina fam amadena xebat û kar bikin û ez bawer dikim danûsandinên li Sûriyê Amerikî û Fransî û Tirkiye û Hesedê û Şamê di esê xwe de bên de lev dikirine li serenkî tişta erênî an neyê tekmeran bibore yani watê wê pirsî yani neko em ew bikin yani em dersê bidin ya jî em rênîşanî wan bidin ew ji me çêtir rewşa xwe dizane ez ya dizanim sadece bixwest ez bala temaşevana bikişînim ku stratejiya devleta Tirkiye o APO yani tenê ne ji bo Bakurê Kurdistanê ji ber ku ew dizanin yani îro ev destkeftiyê li Başûrê Kurdistanê sibê ew destkeftî li Rojavayê Kurdistanê çêbin ji xwe li gorî min ev pêvajo tev ji bo wan deraye yani Tirkiye li Bakurê Kurdistanê hereketeka Kurdistanî ku dewleta Tirkiye bixe sıkıntiyê tune yani ev destpêka vê pêvajo jî li gorî min mesela Sûriye îro ew der Sûrî ketiye Rojavê tevayî dolayî Rojavayê Kurdistanê jî ketiye Rojava dinyayê ji bo wî dewleta Tirkiye tirseka wî wa heye ku tirsek stratejîk e dibe ew her du jî çêvin dora me ya dora Rojhilatê Kurdistanê ji bo wî niha aktorê herî mezin ku dewlet bi kar tîne Abdullah Öcalan e divê Kurd vî ji bîr nekin Abdullah Öcalan ji bo Rojavayê Kurdistanê Kurd statûkî bi dest nexin dewleta Tirkiye çi dixwaze didekirin bes bixwe ew me gava di behs kir ya ew konferansa APO û rêvebirê PYDê di wir da wana hanîne ziman ku yani li Sûriye tenê ne em bi destê xwe ne hine aktorê dinan hene dostê me hene bas kirine yani basa dewletê dina kirine dewletê ku wê Sûriyeyê îdare dikin basa wan kirine APO gelek xeydiye got îca ez bixwe şîrova min ev e bira temaşevan jî bizan bin yani eger ku li Rojavayê Kurdistanê PYD ji bin bandora APO tamamî derkeve ihtimala APO ji dewleta Tirkiye ra bêje ku li wan xin li wê derê xin yani li gor min tabî hem dewleta Tirkiye hazirî dike eger ji Amerîkayê okekî bistîne wê heyanî sê çar meha
كو او تسليمي الشرعة نبن تسليمي شامي نبن ويلوان چند نقطة وان بخير طبي اوج الويغوريه طبي اوج استراتيجيكي وان هي كو بيشتغريج امريكا واسرائيل فرنسا وبريطانيا دستينن اوج اجبوه احتمال في شري حاضري كتكن محقق جبركو ام دايم دبيجن كرد ايشي خو قرانكن وهنا كيدنا ايشي وان تشيبكن نا تشتين دولتا تركيا نكار به الكردابكه جار جارنا قناه PKK چتكه بزامن يعني بين بيرا خو تماشاوان 10 سال بره مثلا هندک و بریقاتا اگر ترکیه بسری خواب کرا نکار بود تشتک حساب کرال کردستانی باکور کردستانی جیه کو کردستانی لی هری جیرو و هری اکتیف بون لوان داره هندک بریقاتا دان چکرین PKK یا برنا خست نور قاشو و شر گل بکن yani şoraşa gel bikin şoraşa bajar bikin o hanin ve nokta ko en hendik 20 sal doza Kurdistan'e paşva verin ez dibêjim aynı strateji bi kanala APO PKK kodkaribin ko Amerika Britanya Fransa izin bidewan eğer bi xebera APO nekin xwe teslîmî Şamê nekin ihtimala kol wê derejî provokasyonek bi kanala PKK bikin جبركو او ايرو بردف که حکومت جی باز کر مجی تماشا کر دبیجه آرمانجا دولتا به ترور آرمانجا دولتا ما او کو PKK به هر او که خو تسلیم بکه سلاح خو دینه به هر دره خو به هر اوای خو به هر طرفدار خو معنا او دیسا دبوتینه دبه روجاوا دولتا ترکیه لی از بخو باورم کوه APO دولتا ترکیه نکار من صداست لوی داره تاثیر کن او درش کنترل وان درکتیه نها مازوم عبده دبی تمام مبریار دایه امی هزا خواهی چکداری تاوی با آواکی تایبت بکفن ناو هزن چکدارن شامی بس ترک جویجی نقایلن ترک دبیم کفن نور اف خورتن صبح و اف دیسا بزورن PKK بزبرن روجاوای کردستانی اول همبری مشارب کن یعنی جبرکو وجی باز کر یعنی دولتا ترکیه سر تنبون و انکار و امحا کرده هاتیا کردستانی هاتیا آوا کرن او چه گاوی داویشن که علیه وان جبرکو نجبو برجواندی خود قبطن جبو تنبونا کرد و کردستانیات قبطن دائم جی تشتی خلط کن تنه اوه یعنی دبه ام و کرد و کردستانی هشیار بن کو آپو کتیه خدمت آوان اول باکور کردستان جی اول لروجاوای کردستان جی تاثیر آپو سر کردا گلک زده دوی ام بیا دا شیفره بکن یا نخواه براستی ام لیویا آپو بحیلن وی ایشی بو کرد و کردستانیت تخیرک تیداتنه از بخواه یعنی دولت ترک گلکی الگوری تجربه خو ناسینا خوی کو از ناستکم او وکشاندنا چکدارن PKK باشور کردستانی و جبو کردستان باشور جی خطری کی درخه اگر کو کردستانی جبوی حاضری کی نکن یا جی دوی معنی دا پیشگیری جی امریکای نستینن احتمال الوی داره چونکی مادم ترکارا سر ناکن لازم بو ترک جی عسکر خوش باشور کردستانی بکشین باشه ناکشینن او تو هنو هفتی آدن بریاردن که جبو عراق و سوریه و ایران اجازت دانه اردیا خا کوکن گپ خوازه ایجاب که هرب که واندره از دبیجم خطری دولت جبو خوال باکور کردستان خطری نه اشتیه خطری آوان چه پرچه کردستان ایدنه جبو ویجی دخابتن او اکتور وانی کو کارتینن جی مخابن خاشو مزنه کردای یا جی ریبر کردای عبدالله اوجالانه اوجید خدمت آوان داره دوی ام به نقطه تجارج بیر نکن بله فرمو بس نها گوتنک ناف ترکا هی دوی تو عثمانی دا دک و پیلان گلکن نه ترکیه تابی سر بنگه عثمانی ها رونشت بس بناوه ترکیتی رونشت و کمارا که لسر انکارا گلن دنیا آوا کر و حیانوها 100 سال دومه دنیا گهوریه هرمشی گهوریه یعنی هر دولتك یا ترکیه تشکو بخوازه تشکو دل خدا بگمان نکاره پیک بیره یعنی گوتن و کریار جهود وجدانه
تركيا شريدة حكمت ذكري زلال هم سروكي كوماري بري وإنها والدنيا جي بربرسيار هرتم دبيشن يعني جيكو هر فرصة بين جيكو دست عثمانية دابو خوب بربرسيار وي دبري دبينن خو هيجي زمني خودية وي دبري دبينن خودية وي هرم دبينن اجا اف مثلا بيفاجو او يجي وقت دركت اورتي مثلا بنافي عبد الرحيم سيماوي وانا چند تلفزيون او دا دركتن وهابه هرتم بكري اوتكن يعني برچه دنيا دان اورتي لي او هوا كد كما فو نظام چه او كرداشته دا لي دولت جي او يجي وقت مسألة تينا اورتي دولت تركيا خو خودي هرم گشت دبينه او خو ور خيال دكا يعني ور ددا زالينه لي راستيه كي هي يعني هرم نلقوري خواستك تركيا دماشا يعني نلقوري وانجي تفديقاره بعضا اسرائيل دكن دبه تابوير نظام ويدري دست بدايه تبخ خودي ويدرينا ابشروا بفچون و رساله حدين ايوبي ورستانديه جوانرا gur çebu نها مثلا او خون خيال ذكر يعني او حماس اكو وان خدي ذكر بشكيري دانه او تنو توجيا كل سر بشتاوي تشيبو بغمان اسرائيل جحدد در بشكل تنو توجيه كي قالك ذكر كل دنيا داشي وقت تنما ما تستيكي او تشيبو مثلا اشتي وبدنجي هات روجه تركي خيال ككو بريكو عرب وإدنى بدن أو شخورا بخور الوزارة أفابك جيبك واري عسكرية دا وزير وانه پاراستنه وحكمت وابه بريار سندن آمادنا امجبو آفا کرنا خاصة وابه إسرائيل بحشكايل دجدر كد وچنابه ند عسكر ورا نجي آوائي دا او جي بگرن لي چاوا تب بگره طبيعا من نظام بتوائياوه دانو سندن بنيو او تاويزن كد بني پرده دادن هبو دو او بکنم طبيعا وآليه كي لي هرتش تقولي خواستك ناچه مثلا سوريا دا جوا يعني مثلا سوريا هتا شا هرچند تركيا جد گو ترورا لي خوادي دكرن همين تركيا بود اف گوهراندن داویه که حتی شاید هات سر حکم نه او خمو خیاله که حتی شاید ما ترکیه چه بیجه کاربه پیک بینه اکتور دنیا جانه yani aktör kulübelerine Rus heyecan aktör, Amerika feili de aktör, Avrupa aktör, yaktiyana tava aktör. Yani evan aktöre da rahatlık ko hasbe kol her deri lgori khwastaki karbon bajon, o ne karbon bajonji. Yani em bixwazin anji ne xwazin li Suriye بویر و کریارن کو گوراندن کو چه بونه روشا کردا کردستانیان وقت بره نه يعني تركيا حزار جاري خل عرديقة خل برشبكة وقت بره نابه يعني بتشري وريبازي دبا دكو دولابا بماشينا جيم كرد لقوري بريا 1911 شينا ويد 1911 شينابه ما فكي نلقوري خواستكا ما كردا بجي بدستمت كبه جبكو نابنتاوية هواية لباشوري لهريما باشوري كردستاني اف همي حولدان وزوردان ان كل سر كردا دبن بوي هواي نامشه يعني بوي هواي نامشه هر برب خوشي هره لآلي إناني هر روش كردا عيدام دكن دار دخن ودكجن كرد مجبورة تنب كوش أبي بونا بكوشفونه چه حمالیه کارن دبارا خو اوه بکن برچی دمینن اوه دمینن هر دنگه کی دبه خودی اعدام اشکنجه و زورداریه bu havay namine yani ev dünya her kuduça tamam aliye neheni ve ev jihane le gore xwastaki metinkara ji ev karana nameşe yani gore xwastaki wa nameşe nava xuda ji nameşe yani Türkiye hatiye astaki misal divarı aborida xatmiye var siyasi da xatma çıkasa pasme xudum birabidim siyasi xatmiye abori xatmiye dreveberiye da xatmiye xub xon karim behudu bukun xatmiye yani divarı da ji gore pasne kudidin ava ambuna aktora ki navnetavi u falan u bevan le divarı da Bavariya
ناونەتەوی ژی بووان نەمایە ئێوان ژی کەتنە ئەوەکی تەنێ پەسێ خۆ بدن یعنی پەسەندانە ژی تێر ناکە يعني تكبر اساس ملت چه برچی بوونی و چه تەنگاسی اساس فيغا نها اف مثلا چارەسەریە بيجوانا جان سميدي نها بروباغندا وان دولتا تركيا تف اوه يعني واتكن كو خل برچيبون و خزانيش بير بكت تف بالا تركيا جي بالا كرداج دكسين سروي بيوجا اي كرداد بين بلكي جمارة تشتك داري اي ترك جيت بين امج بلاوي PKK خلاص بون و دوردا دبين سركرتيه دوردا شخورا بلكي نقطة كي دريا سياسي دا هدي شخورا خط اكيد بينن فقط ترك نزانن كو يعني ev felsefa da mezrandina vê dewletê ew felsefe rojek wê ew tirsa wan were serê wan yani dibêjin ki ew ê em piçek nerm bikin wê pêşî bêjin ziman dûra bêjin bayraq dûra bêjin dewlet asas ew dûr da heqin yani milletek nabe ku bê ziman û bê dewlet û bê az bimîne milletekî ku 5-6 milyon be bira xalo û apo çi dikin bira bikin wê ji xwe rojek bîne apo bi xwe dibêje yani PKK ميادا خود تجي كريه بس دولت ناحية ميادا خود تجي كجبركو هيجي بيوستيا دولت جبو مثلا كرداب آبو أو PKK هي دور دا دوه كرد هشيار بن جارك دن بالدك شيم سروي نقطة دو هاجي تابي يعني مثلا جيهان مثلا جغرافيا مايكو امتدانا وروهلاتا نابين تابي اكتور بلكي 50-60 دولتا تركيا لجيكو كرد دجين فرسان داوان زيده بقناله PKK فرسان داوان زيده يعني نخوا دولتا تركيا تكسك هناك اي مهم اوه كرد الخوا خودي در كيفن كرد روجك زوترين ابو ناسكن PKK ناسكن والخوا خودي در كيفن ترسك دن هيج آليين با از دبينم يعني مثلا خزاي و اسرائيل فلسطين ومثلا سوريا çünkü aktör van her düzcaj her imazın Amerika ve İsrail'in her düzcaj bu berrevendiye xwe gelek evkin yani gelek jirekin ya acaba dibeko mesela Suriye Kurda durdaş Türkara nerbikin le jiberko İsrail kabul nakep ta avay ne avay askeri xwe bişinin neji em bejim avay aboril ve dere evkin jwir deskeptiki bistin İsrail kabul nake. Acaba dibeko Amerika lwir ji Türka taviz bistine û Sûrî ji bo Kurda tavîzek bide Türka. Ew xeterîkî heye apo û hevalbendê xwe jî ji bo ku Türk li wê derê bi ser kevin her tiştî dikin divê Kurd li her çarperçê Kurdistanê muxalefeta li dijî apoye xurt bikin xwedî lê derkevin ku Kurd li xwe xweyî derkevin. Yani bes li Filistinê û İsrailê divê mesele da tavizekî ku bidin Tirka yaş Tirka bistin tune yani lê derê desthilatdar İsrail'e û Amerika pêşiya İsrail girt ji bo ku vekirî jî dibêje ji bo ku İsrail piştî ew Hamasê kiryarê wan terorîst ku İsrailê bi tund û tujiya ku lê da ji hedê derket. Yani misal yek were li merivka jî heqaretê li merivka eger meriv li hemberî wî derkeve û jê xurtir be heyatiyekî merv dikare lê de ya jî ew ê bike lê ji hedekî wê da tir hişkayiyekî dijwartir li dijî meriv jî dixebite. İsrail jî yani aliyekî da belkî hek bû piştî Hamasê ew ê kir lê İsrail piçekî ji hed derbas bû yani wer bû dinyayê bû yekîtî lê li vê dera tavîzekî bidin Türkiye bistînin tune ku heya berevajî wî cîkîdinê mahvedin Tirka yani Türkiye li ew ê tenê İsrail ew dikir bê avadanî hûn neyin asker mesker jî neşin îşê we li vir direfine ne mesela tavîz û ne tavîzê ye yani aktör nenin Türkiye li wê tenê têkiliya wan û Hamasê hebûn ji xwe wayê Hamasê ew ê jê levdû kirin yani îdara Xezayê teslîmê ew ê bikin teslîmê Fetha jî avayiyekî ew ê ew tiştê ku berê da birînda levkirine Xeza bibe ciyekî ji çek dûr îdarekî bêkirin û ji nû da bê avakirin ew avakirin jî pere çawa nebe ji welatê Erebeyê avedanîn da ji Tirkiye bêpar e yani duy war da lê Sûriye
نمانا بإسرائيل وفلسطين وأوفا تاني قرداي بسوريا بخو دناف نتوائي دا روجات نافين دا جيكي أوي جيكي هي حساب كتاب لسر بيكرني يعني روسيا جيفا نكشاي حساب الكتاب بدا حاضرة وبيقومان تركيا دا مسألة كردا دا ووقت خول خيالي واني أوي دا مثلا قبرص تاجي مثلا قبرص وإسرائيل داجي ترك gelek wezîrê nû hat bijartin yani serokê nû hat bijartin Türkiye dûr da jî gelek di nav xeterîkî da ye nav lêgerînekî da ye û dibêjin ku İsraîlî heya niha qederê 30,000 kes hatine bûne hemwelatiyê Qibris aliyê Rûma ew dûr da jî ketine tirsekî yani bira ev aliyekî mesele niha Qibrisê ji heftê û çara vir da heya niha Türkiye Türkiye kulübe kır berjewendiyê ki gel neda pêş yani em ferz bikin jiyana wana rojana ew ê vêdatir bû ciyê çeteya bû ciyê qumarê bû ciyê gendeliyê xwe li wê derê paxij bikin perê gendeliyê li wê derê zelal bikin paxij bikin ev jî xelkê nerhet dike yani xelk û ya dinê jî balkeşiyekî din heye Qibrîsa başûr jiyanekî xweş e endamê Yekîtiya Ewropayê İnsanı ve dere dixwazin behevû dûra bijîn yani heya dawiyê Tirkiye nikare pêşî bikire ya jî evekî dinê yani alî da ew xwestek û evên Tirkiye her tim bi tevayî têk neçûne lê ji bo Tirkiye ber bi xirabiyê dişe yani ber bi ew ê naçe serkeftê naçe Tirkiye çi qasî xwe li erdê dixe bira bixe eger diyare matine dawiya bernama xwe em carek din bi hêviya Kurdistanek ferbixwe û azad rojbaş bêjin ji temaşevana ra gelek spas ji bo çarpelmedê em dawiyê dîsa jî gazî û hewara xwe dibin hemî Kurdistaniyan gelê Kurd milletê Kurd li xwe xwedî derkevin li zimanê xwe derdikevin hêz û aliyên Kurdistanî karin bibin yek bin hevkariyên xwe xurt bikin em bi hev dûra bin em xurtin yekîtiya me xurtiya me ye em ji hev du ketî bin em nikarin tu mafî bi dest bixin em xwedî xwe li xwe derkevin her derî em daxwaz bikin li ser welatê xwe em xwe îdare bikin bi zimanê xwe bişîn bi hebûna xwe bişîn bi şeref û serbilindiya xwe bişîn duy warî da bar dikeve ser milê her kesî her alî her rêxistinê amade bin bi xêr xweşî bimînin heya heftekî dinê bi rojevekî nû tezeva bi xêr bimînin roj baş